Kaying Bashar High Court of Meghalaya mentangasi kal ajabin no ya wene ki Bashar kenno hakabide bakajing thaibom ID ka belajar po kandailan house name arjar arpuar uni obole jamenu keteng uba walam jingsuk barem obole na po kanong ka kisong gabdan na po River District kajing ajabin ngalo kajing Bashar jo ki angot kinung Bashar kata Justice W Dungdob atau Justice B Bata Charji laban kedua ni uni ude wene plan ki Bashar kem hakajing thaibom ID ka belajar po kandailan ajan ke center point ka belajar house nam arjar arpuar hakapor bakan nombak shalong kalamat yaki babun teli kijing thaibom hakatei kapor ubak walam jingsuk ula syakam halo kajing kenok badai mau ubal ai ki tiap pun thai sha ubrio ubarang kti hakajing thaibom hakatei ka jaka ya kini kajing thaibom apa kandailat ya ka brasubal ba pun thaibom IED asyam toket da National Investigation Agency NIA haka bakal pengat ubak walam jingsuk kat kum ki kendon jaka Explosive Substance Act sya kan daspa prabat kum juru ke UAPA Act sya kan daspa Andrew Phonyo ka High Court of Meghalaya lemagi arngot kinang Bashar habasham Bashar ya kadi kajing syasat jong dorang ba adu asnam siteng ke UI bakamdon setia ke jeng kermen bakan dikekes kan poi syadu ka bakut nama ki babun ki bakhat ban sakhi kata ner prengki Andrew Phongot ke badai ki sakhi ki bakhat sakhi hadu menta ki long tang khat san ngot kumta kala saudai badi ban ajamin no yu bat amdai ban sat sa yu nei rengkat bagan ki ajamin lu la ptha yu ba omdai setia ban mi shabar jong ka jalla bat udai ban ya trailang bat ki botoket akano du kapor ke badan kam yu